portal Nova RS ima naslov gdje piše da je vlast krenula na Novaka Đokovića, to jest na njegov džep, i da ga je stigla kazna i pišu evo koliko novca mora da plati zbog bespravne gradnje. Drugari, ja vama od početka govorim da Informer, Nova, Pink, Happy, da su oni svi zajedno. Možete pronaći na mom kanalu da sam identičan video o Đokovićevom ovom porezu snimio prije par mjeseci. Samo što ga je tada objavljivao Informer ili Pink. Još je ovo stara vijest od prije nekoliko godina. Jel ima neko da još uvijek sumnja da Informer i ovi nisu na istoj strani? I zajedno ovo radi Đoković. A zanimljivo je i ovo. Đoković je u Beranama. Vidjeli ste da tamo postavljaju spomenik nekakvom Đurišiću koji je saradnik okupatora bio. Ja dobro poznajem istoriju. Ako Đurišić nije bio saradnik i hvale ga kao što ga hvale, zašto i Đoković, dok je baš u Beranama, ne ode da obiđe taj spomenik koji su valjda postavili pa skinuli ili šta već? Đoković zna ono što znam ja, a znate li vi